Senin aras kurang meriah ukur ta bacika kita jumpa mulihi ibas acara popalem pusuh ibas kanal YouTube YKB Bahasa Karo. Sopi si begikan kata Tuhan, mari si pido gegeh arah toto mandi bata artoto kita. Tuhan di bata siringan ibas kini rajaan surga. Kami patut ngatakan bujurman bandu. Sabab kam go banci pejumpakan kami ibas acara pepalang pusuh baswari indah. Midukal kami segelah kam simperkuankan kami erpalaskan kebenaran katadu. Jana gege kesasi badia sinampati kami guna ngalukan ras ngertikan katadu. Jana pengasuk kami jadi pelaku arah katadui. Sebab Yesus Tuhan reh kami mido penampak. Amin. Senin aras turang kata di bata si jadi palas renungan man bantawari eda. Ibuat ibas renungan wasiat si ertemaken kala si i pasu-pasu di bata. Ibuat ibas Mazmur 20. Si jadi palas perenungan ibuat ibas Mazmur 20 ayat 7 dina bagenda kata Tuhan. Genduari kuteh. Maka Tuhan si merikan kemenangan man raja-raja pilihanna. I surga nari Tuhan ngalui ia. Alu kuasa Tuhan. I berikanna man raja kemenangan si melini. Perpulungan kekelengan Tuhan. Ibas masa pandemi COVID-10 siwah. Rusur kita ertoto nandangi teman. Ertoto nandangi kadi-kadi. Ras ertoto nandangi sangkep geluh. Si terpapar virus segelah keluarga enta eda menang ibas peperangan. Ibas totonta ibagikan di bata sampur kel kerja henta. Kai si gejapkan eda mesi jadi latar belakang pemasmur bindu 20 eda. Mazmur eda eme pemindon. Ibas pertoton nandangi erbagi tindakan. Si iarapkan guna ilakukan di bata man raja si pasu-pasuna. Segala di bata engkau wali. Ibre kenalah penampat. I sampatina. I alo kena. Merin i akapna persembahan tutungan. Isa kenalah kerina surah-surahandu. Dengan sangap kam. Ibas si rencanakan. Pak sakai sini pindo mandi bata jana ibagi kena. Turah mesada pengakuan man Tuhan. Si merikan kemenangan man kalak si pasu-pasuna. Anang gia lagel-gel. Tuhan megikan pertotonta bagi kai siniarapkan kita. Tapi harus si ingat. Kugabi bata enggo nampati kita. Banci saja penampat Tuhan larut bagi kai siarapkan kita. Tapi ia nampati kita alu dalan si debat. Enda masih jadi gelementa bagi pemasmur. Perbansi ia banci mengatakan. Lip kala si ernalemken gereta perang. Lip ka si ernalem man kudana. Tapi kita labage. Kita ernalem man gegeh Tuhan di bata. Payo, tuh mesra siakap guna banci tetap jemak kata Tuhan. Pak sakai si jadi bas geluh tah. Lah bagi kai sinarapkan kita. Anem bagi kia, kita tetap setia. Ene menjadi sukat-sukat. Nandangi kalap si enggo ipasu-pasu di bata. Amin. Mari ras kita ertoto. O Tuhan, kamkap Bapa singgo masu-masu kami. Pengasuh kami. Segala kami tetap setia jemak kebenaran katadu. Anem gia si jadi bas geluh kami. La bagi kai siniarapkan kami. Amin. Senin aras turang bagenda me kata di bata si man banta warienda.
Kami ulah kita lupa guna nge-like, subscribe, jangan si bagikan pe manta-manta si deban. Alu bagi kita nggo ikut muat bagi nehken pelayanan, ibas pembarkan berita si meriah, raduras YKB. Tuhan masu kita. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.